Central Laiholh long tlai da Laiholh Times mininan kot kanin tlai na thong ni kulenga thauzer khatnak thawngthanhnak kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai cheu dingin kanin som na thawngthan tu mangben sung Malaysia a chinral zam kong kaw ni ni chung an chai Malaysia a chinral zambu asimi ACRCRC Daile FR au na shuai na kin ram thumnak ummi ram dangmi le chin mi shuai tu le khrifa bo shuai tu na chu thongni kulenga thoni khat in ni chung berwa nak chu golalam pura antwa hi berwa na ka UK Jeremy Swiki hoipangs USA in Dr. Rodinga BSCI CEO Mr. Elisha Vanne online BAG USA in Puvanlen Khiaule Canada Chin community in Mr. Tho Ni an ngai na hi ton berwa na ka atu liawa USA ni budget acha ruanga UNHCR ni harnak aton nak le Malaysia chin mi na cha a zaitinda UNHCR le ramleng chin shuai tu na he ibomin zaitinda lam kan kol kho lai ti mi pina becha nak zong an ngai khau aliam cha jing riat leo zonga khan America Shampun BSCI CEO Mr. Elisha Vanne le Malaysia Phang Chinjatlang bu le beknak shwai tu na chu kumthong ni koleruk a America ni razam a chawhlanding mi kongkawa tunnak an rak ngai chang Malaysia Roma hinchin mi thongsom riat leng an phani thongkul leng kai ni UN card an itlai tu leo hi Malaysia Roma chimi phuntel in Myanmar ram mi UN card angai lo mi na chu Malaysia palek na ni an thlai khi leng mang na Islairam chodoi mi Central Laiholh pang khwa hau kha a na min sa antong thoni kolenga jini som thumjana Islairam in Central Laiholh ma chodoi mi minung pani chu siha kho chuak atulung lei a in hlangin kho sami pakhat he tangka thlengding in an ibyak chon nuwa pangkhwa kholu lai I tha an chamlewa namin sa antong te kan thei Islairam lei in chodoi mi pu arbik gongo peng dei din khwale pu thong chiu thang lei e hakha kho sa cho an zuar di I India le Myanmar tangka thlengding in pu Joseph laldu omanialum sia ha mi chu an choni longtlaya an itong na chunu a longtlai in sangau lei a sumo in antlung sangau khwa chu jan suimila paruk shonga an phani sangau in pang khwalaya pu Joseph upa motor in jan suimilam lei khat shonga an lan chani pang kholu lai hau kha a pu Joseph laldu omanialum ni chun hika mun tiang pathian ni lam an shwai na pathian sina lom bichim nak thlacham nak nei tawu ati na I thla an chamlewa pu Joseph laldu omanial ni pu arbik chu namin asa chol pu thong cheu thang chu azami YLA thaider cho na YLA sub headquarters sangau sina jan suimilam hlei ni le chewa thong an that na I YLA sub headquarters sangau vice president Vilaldu Thiam secretary LZ Ringlot le sangau headquarters Rit Khothil do Pol SRGP na chu pangkhwa an kalcholi pangkhwa sub headquarters a pu RB hliam ma chu thit asi nuwa pangkhwa YLA sub headquarters sangau SRGP nani sangau si ina an kalpi pu RB le pu thong cheu thangthil ri chu motor chunga an thia cha a pu Joseph laldu omanial ni thacham kar I ahliam na nu a sangau khwa I a mi a upa sina tangka zai mazat apek nu a ama pu Joseph laldu omatsu paleksin a ape chol pu arbik le pu thang cheu thang ni hin pu Joseph laldu omanial sina India tangka singlei khat Myanmar tangka he thlengding mi hi ampek pu arbik chu sangau si ina a liawa Islairam thantlangin sangawa adormi pastor le shoi tu upahnani anve cholve na lai chawza LADC a ngun khwairian chuan pahni ai marwanga kumkhat leng thongtla lai Special Judge Prevention of Corruption ni chun jingkole ko a lai Autonomous District Council a Land Revenue Department rian chuan pahni chu kumkhat le tharuk chung thongtla ding in le singkhat thong shave veliam ding in bekhia na atwa pek na Special Judge pu F Rohlupuyani LADC Revenue Department a rian chuan pahni bekhia na atwa pek mi na hi
puti zai rikhumale pu bi sang chuma ansi LADCR Land Revenue Department a Circle Supervisor Tuan Beve ansi Prevention of Corruption Ekle IPC in Shemnak pe kansi Swalthlei mi laka pakhat pu zai rikhumahi jingkula kwa a Aizol Central Jela khumchol asi chun pu bi sang chuma chu angandam na ka thatlo ruangle stroke na icha a thonga khumri asilo LADCR rian chuan panni swalthlei ansinak chu puti zai rikhumalle pu bi sang chumani hin Kaladan Multimodal Transit Transport Project lamto na dinglong tlain zauta chwa palding mi a Land Settlement Certificate deu chu minung zaimazat sin a tangkaliam ter in anpek na LSC deu ngai tu minung zale kulna chu chawza rian kharni nerupni le zarpini a chapek an sinna LSC deu ngai tu na chu ai morna ka an itel tia lungshin an sina in an itel shim kauti mi theina ka umlo cha a shem an silo LSC deu tampi pe to an si cha a puti zai rikhimalle pubi sang chumanha chu swal phot an si thonghni kulenga YLA dei phillo na ka YLA thartlang branch ni laishi tlai ngak cha bom thonghni kulenga jingkule riata YLA thartlang branch ni kum thonghni kulenga YLA dei avaisom nga pakhat na phillo na ka Lairam Thantlangin sangau kho a ummi panel children homa tangka thonglei khazaruk anbom na tia kan thei hi kong hepet lain YLA Thartlang branch Assistant Secretary Puvan Yan Thongni chun atu bantukin munkip umlai mi nani kan lai hoile kan unaw le nu le pangai ti lo mi na le ngak cha bom chan a haw mi bom chan hi YLA kan tlai tleng khri fa zia za cha upat le ramlemi phunsi nak run ven ti mi he a pe tlai mi asive kaw Mual ngai ter tu YLA hi kan mi phuncha a pathian ni adir kam mi kan siko te achim YLA Thartlang branch ni sem khatlai shitlai ngak cha bom nak an pek na a hin pu Vanal Road President YLA Thartlang branch ni Panel Children Home zo khen tu Reverend Tha Kam Sina a pek YLA Thartlang branch President hi YLA Thartlang branch Secretary Finance Secretary Treasurer le Advisor Polal Zarni Anzul YLA Thartlang branch hi member Zale Som Riat le Paruk an i achol chang mi hi minung som nga in som sari an si thonghni kullenga LADC General Election cha Final Electoral Rolls Langzar asi thonghni kullenga jing ni som thuma Deputy Commissioner Longtlai Conference Hola tu kumkum dong le Lai Autonomous District Council LADCE General 12 Election to Member of District Council MDC Dingcha Draft Electoral Rolls su tlangzar asi hi tlangzar na khi pu Donila Roschanga Deputy Commissioner and District Election Officer Longtlai ni anai Draft Electoral Rolls tlangzar chan honna ka hin Political Party IO an itel khawdi Party IO sina Final Electoral Rolls ko pikhat chiaw pe kan si hi Final Electoral Rolls tlangzar meaning in alang ninga LADC ram chung MDC ithim na dinga vote ngai pa thongkul le thongsari zaria som li le nu thongkul le thongkwa hlei thum an umi andi laka vote ngai thongsum nga le thongruk zaria som nga sari an polling station na vote nak tambik chu 1 by 1 pang khwa vote thongkhat le zale som riat kwa an polling station na vote lombik chu 23 by 8 mong butchwa vote pakhat asi free ambulance le free medical on nak to asi thonghni kulenga Tho Ni thum a free ambulance le free medical essential on nak chan man nak chu DC conference hall a nei asi Dr. Laiholh Thawngthanhnak chinja Advisor to Chief Minister le Longtlai is bill to MLA simini chun on nak hi anai I pu Donila Roschanga Longtlai jipeng ni chan man nak a shwai Dr. Laiholh Thawngthanhnak chinja ni chun hi ram khel cha a to mi asilo Longtlai mi zapi cha a on masi free ambulance le free medical central hi Nikuma khan Mami district ka kalpi asi chang
tukum hi sir chiple Longtlai district ka kalpi asilai Longtlaya cha te in kalpi asilai cha mizapi cha santlai ngai asilai mizapi cha thlochwa asilai free ambulance le free medical central project hi adu pauni man kho asilai bantukin VC NGO le ngandamnak le rian chuan thei pi nak a haulai Longtlai mizapi ni sulam ngei le man ngei a mangna usi tia achim hleya free ambulance le free medical central kalpi si kho nak big chu friends of people chunga lunglom bia achim free ambulance le free medical central hi tholeinga in thok asila Puen Zangura CEMLADC ni Kompuya Revenue and Settlement Office sakna ding in kilung achia Tho Ni kulenga jini som thum a Puen Zangura Chief Executive Member LADC ni Kompuy kho a Revenue and Settlement Office sakna ding in kilung achia Hi chanman na khi Kompuy Community Hall to CE hi chanman na khi Pularam Moya Village Council Member ni ashwai Puen Zangura CEM LADC ni chun Kompuy khwa hi kan van cha ngai tia karwa ahlana chun office kaldua mun hlapi kan va fu ton mi kha atu chu a hauti lai lo Revenue and Settlement Office kan ngei chang ni hin a office sakna ding in kilung kan chia chang Kompuy cha long silo kyang kap khwa cha zonga abipi ngai lai an kan shuai tu na chung zonga lunglom bia ka chim te achim Puen Zangura CEM hi Pu VL Mwa ka chairman LADC Pu Si Rongura Pu Si Lal Somzwala Pu Laro Puya Chinza H Lal Monsang Pu JB Van Hoi Deputy Chairman Pu BN Thangpuya Advisor to CEM Pu Tuturu Singh Deputy Chief Whip P La Shoitluangi Vandir MDC P Zaunun Moy MDC LADC Pu Laiholh Thawngthanhnak Executive Secretary LADC le Officer Zaimazat ni Antel P Pu Si Shang Thianga Executive Member SYS Department LADC Head Tia CYLA le LDFA ni chuan khatnak min an thut Tho Ni kulenga jingkule kwa a zanglei sumilam panhi a Laiholh Autonomous District Council Sport and Youth Department CYLA le LDFA shwai tu ni CYLA Golden Jubilee Hola chuan khatnak min thut Tho Ni kule ruk waw pi tiang cha antua Pu Si Shang Thianga SYS Department ni chun LADC malak nakle an chun mang chimin an chun mang laka CYLA le LDFA he chuan khatnak ngei dingin an tim to kong chimin nihin a hlotlin asi hi kan ilom ngai tia achim Hi chana hin Pu F Laro Changa President CYLA le LDFA shwai tu na zong an itel Pu IO in Pu Joseph Lalmingthanga Honorary Secretary LDFA Pu F Laro Changa President CYLA le Pu JS Larindika General Secretary CYLA SYS Department LADCIO in Pu Si Shang Thianga Executive Member Pu Si Lalmun Siama SYS Officer LADC ni min an thut Agreement ja hin CYLA Playground man ning kong le chowa her ipek na kong zanglek nak thilri her mi pek na kong kaw jong chial chi asi hi chanman na khi Pu Si Lalmun Siama SYS Officer LADC ni shuain agreement signing in an malak nakle chuan khatnak an nei ding mi thil be pi phun le lom be chimnak anai CYLA le LDFA shwai tu na zong ni lom bia an chim zu pangkong kawa LADC chawzani no le theiter nak to Mautam Ruanga Mizoram District Siu khata zu an kar ngai Lunglei District Agriculture Office ni chun kan nu zar donga Tho Ni kulenga thauni thum a hin khwa cheu khata mass poisoning kalpi asilai tia chathan achwa Longtlai District zonga zu hi akar khomi ase hi zu hi minung cha zonga thinphan ok asi cha a ifim kan na usi tia Pu Si Lomsang zwala Sanitation and Waste Management Officer Laiholh Autonomous District Council ni no la chwa Laiholh Autonomous District Council Public Health and Sanitation Rules Tho Ni Hleili Rules 18 and 90 i cherchan in mizapi himnak dinga Pu Si Lomsang zwala
Sanitation and Waste Management Officer Laiholh Autonomous District Council Longtlai ni no la chua Pusi Lomsang Zwala Sanitation and Waste Management Officer Laiholh Autonomous District Council ni mizapi himna ding cha no la chua mi chu pakhat nak mizapi himna dinga hi chathan asi in Longtlai khopi chunga zule che papol achara si a athi asi a anung dama si a zwar loading pani nak zu maspoijon ni thokin district dangin zu che party bantuk achara si a athi asia anung dama si a chokle zwar loading pathumnak district dangin zu sachar Longtlai leya lupi le zwar kham asi palinak kan him chiawnak nga mi zapi ni hi nol chwa be pi hi zu chiaw ding kanin nol na hi nol chwa zu lomi chu kherhlai I Laiholh Autonomous District Council Public Health and Sanitation Rules thongni hleili rules som thumle pali ni achimban tukin action lak chol ansilai tia thongni kolenga jing som thuma nol la chwa tutan thongkan thanmi chu khavel khana siri lai zo tu le ngai tu nan ti lak chunga kanilom mai zara kanitong chantin halai